ناحیه چمانکê serbexeza Amêdiyê ye. Rûnişvanên wê jî nêzîkî 7000 kesa ye. Serarayê zêdebûna kinciyên wê û ew gundên dikevine ser lêvxwediya yek panzîxane ye. Ev jî ev nêzîkî mehekê hatiye dayixistin. û di niha da bûye cihê dilgiraniya hewlatiyên wê ku ew jî bûyne qurbanî sêzadana dayixistina wê panzîxanê. وجي تقريبا ابا بوزا بيسروجا عقوبه كريو وقال خرج قال هوتي عقوبه قال بي بونزي خوني بس ما مزكو اگر بي بونزي خوني عقوبه كرو بي بونزي خوني شا بلو ساكن حاجه بونزينو بيز بيتن بلو جاگو دي بونزي بدل كنا بونزينو فوقش بين نبي بونزي خوني با ما هر عالم شد فيرا جاگو دي شاد هو كي با كودي بيس لتر بونزي كدا سيورو خو زبطه بونزي خونه جاما که يعني بوروبتير هم میگه محترم بو بونزينه وتبجني عقوبه كري وجما عقوبه نه عقوبه خدوني تريد گريتن عقوبه خلقيت گريتن ونيوتيوي ام نظني مساله تشاج كو بوچينينا خودم تنوگه کو مساله تشاج خود بونزينه هم میگه ام چينا دوكي چينا سيوراتيكو دوكي Rêveberê nahiya çemankê jî dibêjîdin ev babete li dîv rêmayên rêveberiya sotemeniya hatiye çareserkirin. û li demekê nêzik ew panzîxane dêkevîte karî. ما تنسيق كريجار ريفبريو بلاف كرنا برامج غازل دوكي وما وك ريفبري نوحي من سردان ويري كريا كو اف بابتا د چاره سر بیتن بدیف رنمایت وای یت گریدای بی بابتای با کو سزایت پی هاتی نجیب جکرن و دمکنیزیک د پانزی خانه بکاری خو کته و بدیف مطابعه روزانه لایمه و سر کاریوی تاکو قیران نبونا پانزینی li herêmê bi dawî hatî panzîxana nahiya çemankê hata dayixistin. Ev jî bûye cihê gillaya hewlatiyên wê nahiya nav birî û dibêjin. Her dema an pêtivî wê panzînê bûn debîtin nêzîkî 40 kîlometra biçîn taku panzînî bi destxû ve bînîn. Nihat Weramariyên Artî, nahiya Çemankê.